Dobrodošli u meditaciju uz koju ćete na lak način proći kroz obavezni godišnji vaspitni monolog svog oca. Roditelje treba poštovati, kao i sebe. Zvuči nemoguće, ali i jedno i drugo je moguće istovremeno. Udobno se smestite na ulaznim vratima svoje sobe, stana ili gde vas je već otac zaustavio. Okrenite se ka ocu polako, kako ne biste slučajno povredili njegovu sujetu. Opustite mišiće lica i dišite duboko u ritmu očevog govora. Dok otac ćuti, ne dišite uopšte. Ispravite leđa kao da se merite na sistematskom pregledu u osnovnoj školi Radojka Lakić. Zamislite Radojku Lakić, mladu partizanku kako pre streljanja čita komunistički manifest. Sada usmerite pažnju ka glasnom izvoru zvuka ispred vas. To je vaš otac. Pogledajte ga prvo u stopala. Levo stopalo, vaše desno. Leva potkolenica, koleno, butina, levo rame, cela leva strana tela. Sada prebacite pažnju na očevu desnu, vašu levu, desnu, suprotnu od one dve strane tela. Konačno, pogledajte oca u oči. Primetite čoveka koji se usrdno trudi da vi budete ono što je on smislio. Primetite čoveka koji ne shvata da niste pod njegovom kontrolom još od kako vas je torpedirao u majčin jajovod. Zamislite da ne znate kome se obraća. Vi to zapravo i ne znate. Recite u sebi: ja hoću da pomognem ovom čoveku da se ovo što pre završi. Nemojte da cupkate, gledate na sat, čak ni da stavljate ruke u džepove. Oslobodite se svake žurbe. Opiranje će bespotrebno produžiti celu stvar. Vaspitanje je najvažniji posao roditelja i treba ga pustiti da radi, makar i u prazno. Uživajte u ulozi statiste u ovoj monodrami. Fokusirajte se na dramske sposobnosti svog oca. Koga ne zna, sve bi ga poslušao. Ako vam se javi želja da replicirate, zamislite da ta želja prolazi pored vaših usta, odbija se o nepce i izlazi na uvo uz prigušen bol. Na kraju kažite razumem i osjetite pozitivne efekte vežbe. Uložili ste samo pola sata u narednih godinu dana dobrog odnosa sa roditeljem. I sada možete da ne poslušate svaku izgovorenu reč. Primetite zadovoljstvo vašeg oca zbog toga što ste ga saslušali. Naravno, on zna da vas živo zabole, ali taj vaš stav mirno umiri i najtvrđe roditeljsko srce.